Epilacija laserom je medicinski najnovija, najsavremenija, najjednostavnija, najefikasnija, najmanje bolna i najtrajnija metoda danas dostupna u svetu, a odskora i u našoj zemlji. Iz tog razloga na ovu temu razgovarali smo sa stručnjacima ordinacije Terzić. Uklanjanje neželjenih dlačica je deo vekovne tradicije. Načini uklanjanja kao i područja kože sa kojih su se dlačice uklanjale razlikovali su se i uporedo sa višestrukim napretkom tehnologije razvijali i usavršavali. Nekada je ta potreba i navika više pripadala određenim kulturama i podnevljima i bila uglavnom vezana za lepši pol, no danas stvari stoje sasvim drugačije. Brojne studije i istraživanja su pokazale da je depilacija globalno postala nezaobilazni deo brige o telu. Jer sve žene žele biti društveno prihvaćene i zavodljive. Sve više i muškaraca koji redovno upražnjavaju pomenutu proceduru, bilo da su sportisti, fotomodeli, poslovni ljudi ili jednostavno muškarci koji žele da se reše prekomerne maljavosti. Žene su do sada bile u mogućnosti da koriste različite metode, ali priznaćete, vrtele su se u začaranom krugu. Taman kada uklone dlačice sa jednog dela tela, na redu je već drugi, dok efekti urađenog traju svega 5 do 10 dana. Tada uvek iznova dolazi trenutak u kome se zapitamo da li postoji nešto što se zove konačno rešenje. Laserska metoda je najnovija neinvazivna metoda trajnog otklanjanja dlačica. Koristi se više od 10 godina, potiče iz Amerike i bazira se na principu selektivne fototermolize. Zapravo, pigment melanin koji se nalazi u folikulu dlake privlači određenu tasnu dužinu ovog laserskog zraka. Laserski zrak se pretvara u koži odmah u toplotu i faktički toplotnim efektom dobijamo uništenje, trajno uništenje korena dlake, što i želimo. Pored uništenja korena dlake, neophodno je reći da apsolutno nikakvi neželjeni efekti okolnog tkiva ne mogu da se dese. Znači sve strukture kože, tipa lojnih žlezda, znojnih žlezda, zatim ćelija okolnih, kao i nerava, derma, hipoderma, ostaju apsolutno neoštećene. U pitanju je vrlo lokalna metoda, znači laserski zrak prodire u kožu svega nekoliko milimetara, uništava koren dlačice i nikakvo sistemsko delovanje u tom smislu nemamo. Bitno je pomenuti takođe da postoje različite vrste ovih lasera. Postoje medicinski laseri i kozmetički laseri. Jasno je u samom startu da medicinskim laserima moraju raditi lekari, specijalizovani lekari. Na prvom mestu zaista dermatolozi, jer je neobično bitno poznavati kožu i strukture kože da bi i efekat tretmana bio maksimalan i da bi naravno koža ostala u apsolutno netaknutom stanju. Pored dermatologa, laserima se takođe bave i estetski hirurzi, ali tu domen naš završava. Nije zgorek da napravimo komparaciju između medicinskih i kozmetičkih lasera. Medicinski laseri su svakako mašine, jače mašine, da ih tako nazovem, u odnosu na kozmetičke i shodno tome svakako mogu dati mnogo bolje rezultate i efekte. Sa manje tretmana možemo napraviti zadovoljavajući efekat. Kozmetički laseri su mašine koje imaju zaista slabije snage, upravo zbog toga što sa njima mogu raditi isključivo kozmetičari, i shodno tome efekti su zaista vrlo diskutabilni, mnogo puta se ponavlja sa diskutabilnim rezultatima. Iz nekog mog petogodišnjeg iskustva rada ovim laserom se zaista pokazalo da laseri američke proizvodnje daju definitivno najbolje rezultate. Upravo laser koji mi radimo je firme Lumenis, firme koja pravi lasere upravo za medicinu, za različite specijalnosti, i ovaj laser predstavlja golden standard u epilaciji laserom, u toj trikologiji takozvanoj, jer se pokazalo da nakon 10 godina rada zaista najveći broj zadovoljnih pacijenata i sa najmanjim tretmanom bez neželjenih efekata možemo postići ove dobre rezultate. Jako nam je bitno da napravimo dobru selekciju pacijenata.
jer koliko god da je dobar aparat kojim radite, svakako da ni lekar ni taj aparat ne mogu biti čarobni štapić i ne mogu raditi svaku vrstu dlake i tretirati vrstu kože. Shodno tome je neobično bitno da zaista lekar koji radi epilaciju laserom napravi dobru selekciju pacijenta, takozvanu trijažu, kojim bi i naravno svojim iskustvom uspeo da dobro proceni ko je kandidat za lasersku epilaciju, a ko ne. Primjera radi, na primjer, crna i jaka dlaka u kombinaciji sa svetlom kožom daju najbolje rezultate. Što se tiče sede dlake, na primjer, jako plave dlake ili papirjaste dlačice, tu zaista nema rezona raditi i tako dalje. Postoje još mnogi faktori koji utiču zaista na i rast dlake i na sam rad i shodno tome, eto, to iskustvo je zaista značajan faktor u cijelom radu. Pored dobrog odabira pacijenata, neobično je bitno dobro edukovati pacijenta. Kad smo već krenuli u cijelu priču rada laserom, zaista je bitno da se dobro pripremimo za sam rad laserom. Šta to podrazumeva? Jako je bitno da koža ostane svetla, da ostane zapravo prirodno prebojena, da ne bude dodatno dodavanja boje u smislu korišćenja solarijuma ili sunčanja na suncu, kao i to da dlačicu moramo pustiti da određen vremenski period raste posle posljednjeg čupkanja dlačice, bilo voskom, bilo pincetom ili onim aparatićima, nebitno. Upravo zbog toga da bismo postigli da se folikuli dlaka posle tog čupkanja oporave, da bi laserski tretman bio maksimalno efektan. Za različite delove tela je različita dužina te pripreme. U principu ona traje od 4 do 6 nedelja. Na licu najbrže rastu dlačice, shodno tome tu je priprema najkraća, na donjim partijama tela nešto duže, shodno tome idemo na tu neku dužu pripremu. Priprema je zaista neobično bitna za samog pacijenta, jer upravo time postižemo da poraste 100% nekih dlačica i da samim tim efekat tretmana bude maksimalan. Što se tiče ovih pripreme same, u smislu tog puštanja dlačica da rastu posle poslednje depilacije ili čupkanja, nije poenta puštati dlaku da raste neograničeno u dužinu. Obično se pacijenti plaše jao kako ćemo izdržati sa toliko dugim dlačicama. Poenta je znači da ne čupamo dlačice, da ne izlačimo foliku dlake iz kože. Možemo je kompletno skidati sa površine kože, bilo brijačem, bilo depil kremom ili makazicama i to je apsolutno dozvoljeno u ovoj metodi, jer time ne oštećujemo folikul dlake i sama ta priprema onda mnogo lakše prođe, zadovoljava neku estetiku pacijentima i mnogo lakše prođemo kroz cijelu tu priču. Na sam rad treba doći sa dlačicom koja je par milimetara iznad kože, što nije veliki problem, tako da na taj način provodimo pripremu. Što se tiče razmaka između tretmana, znači odradili smo tretman i naravno moramo se viđati nadalje, jer sa jednim tretmanom svakako ne možemo odraditi sve, ne možemo skloniti 100% dlačica, s obzirom da moramo da radimo minimum 3 tretmana, naravno ne radimo ih vrlo brzo jedno za drugim, moramo praviti pauze između, s obzirom da posle samog tretmana postoji jedan sled događaja posle samog rada, gde zapravo dolazi do ispadanja dlačica iz kože koje su tretirane laserom. Kada one ispadnu, onda sledi period mirovanja koji traje otprilike nekih mesec dana. Posle toga tek rastu proizvodne dlačice koje nismo uništili prethodnim tretmanom. Shodno tome opet treba valjano sačekati da poraste opet sve što je ostalo od dlačica, ne bismo li ponovili tretman. Tretmani se ponavljaju na 2 do 3 meseca, opet u zavisnosti od regije koju radimo. Rekla sam da 3 tretmana minimum, 3 do 5 tretmana je optimum u najvećem broju slučajeva. Naravno, postoji izuzeci, ali posle jednog 5-godišnjeg iskustva i gotovo 2000 određenih pacijenata, zaista 3 do 5 tretmana predstavlja neki optimum. Pregledi su besplatni da bismo naše pacijente edukovali i da bismo ih dobro upoznali sa metodom. Kao što sam već rekla, jako je bitno da napravimo dobar odabir pacijenata i da vidimo da li su oni kandidati za lasersku epilaciju ili ne.